Mjau. Što gledaš? Ok, ovo je moja omiljena maca. Ona se zove Tom. Ovo je moja... Kako, dobio sam i od prijatelja, ovo sam dobio od istog prijatelja. Ova je... Malo ju boli oko, ali bit će ok. Malo prije su se lizale. I to je ona iz one epizode kad mi je bio na pleći. Ako znate njega. Tom. Ja ga zovem Zuma. Brzi. Evo gdje su oni. Tada. Mjau. Reci nešto. Dajte subscribe. A ti? Isto. Ok, to je bilo to. Inače, ja sam se ušišao, ja sam opao pod kosu. I da, to je bilo to. Pozdrav!